Living positively, living positive, living positively. Sanibonani, sanamkela nonke ohlelweni isiyanqoba Beat It. Lolu hlelo elawo wonke umuntu waseningizimu Afrika othintekayo esifeni sesandulela ngculaza kanye nengculaza. Namhlanje sizodingida udaba olusemqoka lwemishwanguzo yezingane nabasakhulayo. Nalo udaba lwethu lokuqala oluvela eMpumalanga Koloni. Molweni sisebhayi kwilokishi yaseNew Brighton sizothetha nosipho sethu ophila nentsholongwane kagawulayo. HIV kodwa lona indenzibani ngabe na10 HIV ngihlala nayo ndithethe nayo njengomuntu ophila ngaphakathi kwami ngithi akuzondenzani akusoyinto uzongibulala ayibulali HIV i-HIV akuzobulalwa yizobulalwa ngenye into. Uyazi nini uba uphila nentsholongwane kagawulayo wawuneminyaka emingaphi ngelo xesha? Yasaze ku6 years. Dinale ndizoba nale mfelo minyaka yami. Uqala ngale utye yona igama layo ilamuvudini. Uze ngale lena uyayivula. So uphinde uze ngale nansi. Apha ekhaya ngubani omnye senithola okukhumbuzayo bana ulixesha ngokule pilisi zakho? Mama notata bayangikhumbuza. Kwaze nami ngixolexesha. Usipho sethu umntana ohlala kwisitaro sesibini usuka apha kum. Lo mntana ndamqhela kakhulu ngexesha kwakusweleke umama wakhe esimane siyapha kuwabo. Ndihlala kulo tatakazi ecengingwe. Imali yokuza pha la sisi ngamfumana phi? Asisi uhlala phi? Wathi nyini manifumana apha ke ngoku. Wafika sekulate ndalike mntanami umntana omnye umuntu endlini abakahlali bekusasa bese late. Itya uhambe. Wathi ufuna uhlala ndathi hamba ndamgxotha. Wagoduka. Xa ndiyomkhangela ngengomso kwathiwa usesibhedlele eDorangenza. Xa ndifike esibhedlele ndava ngenisa ba unentsholongwane. Ndimanje ndiyombona ke phaya. Ngoku wakhala wathi ufuna uhlala nami. Nakuba uye esikoleni agqitha afuna ndimenze ilunch. Nyango ndilala apha endlini nami ndenze ilunch ndinedrinks zakhe sesikolo. Sahlala ngolo hlobo siba. Bye bye. Abahlobo bakho baxelela uba uphila nentsholongwane kagawulayo. Zikhona ezinga-understandiyo lento. Bakhona bayi-understandayo. Kaloku bayakwazi ukuhlekisa ngayo. Bemnahlanu inditya le nto. Mhlawumbi bachazela iitshomi zabo endingazaziyo ukuba sike bayibuze ngoku mna ndibele walo. Babethulana anizokwenziwani? Okay. Xa une-HIV sukuthi hayi anokwazi udlala nabanye abantwana ngoba ne-HIV dlala nomnye umntana. Ndingakwazi ukudlala nosipho sethu kuba i-HIV ayisuleli ngodlala. Isulela ngokuphatha igazi lomntu one-HIV. Xa yenzakele wesithina apha esikolweni siyadlala nabanye abantwana. Sidlale xa yophe igazi sukumbamba biza umisi okanye uprinsipali umuntu ozoncedana nala mntana. Ingithinta umxhele uma ngibona umntwana ekhuluma as courageously as usipho sethu does about such a difficult situation akuyo, and it encourages abanye abantwana ukuthi babone ukuthi nyanyani there is life after HIV. Mina I think okokuqala abantwana akufanelekanga nje into babe kule meko yoba bazalwe ne-HIV.
but ke sizawukhumbula into yoba kwimeko kaSiphesethu because uneminyaka eli-11 ngoku kungeli xesha engakabikho indlela yoba abantwana mabathintelwe bangabi nayo i-HIV. Akumnandanga sele umuntu emdala uphila ne-HIV. Akululanga even apha kuthi uvele nje you get to think into yoba inoba kubekelaphi ke ngoku emntaneni. Njalo ngonyaka izingane eziyizinkulungwane ezingama-65 zihlolelwa ingculaza eNingizimu Afrika. Lezi zingane zidinga ukunikwa imishwanguzo masinyane. Uma unengane enengculaza noma ocabanga ukuthi inayo, ithathe iyohlolwa. Xhumana nodokotela wakho mayelana nokuqala imishwanguzo. Hlola izingane zakho, zivikele futhi uvikele nabanye.